Egunon, ongi etorri guztiok. Jaunaren igokundea ospatzen dugu gaur. Gaurkoa dugu Paskoko beste gerteari nagusia. Jesus aitarengana goratua ikusten dugu, gorpuz eta ariman, aintzatzu eta garaile. Kristorengan gertatua gertatzen zaigu. Geure pozetan eta minetan altxatuak, piztuak, supertuak gertatzera gara. Egun honetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldia ere ospatzen da. Otoitzean gogoan izan ditugun komunikabide munduan lan egiten duten guztiak, egiaren aitorle izan daitezen, eta bereziki komunikabide kristauetan dabiltzena. Evangelioa hotz egin dezatela, Elizaren batasuna jorratuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok Eukaristia ospatzera goaz, bataiokoan bat egin genuen era berezian Kristo piztuerarekin, eta berak bildu gaitu gaur, bere mailan. Geure bataio oroituz bat egin dezagun jainkoarekin. Oh
Jainkoa guztiduna, garbi gaitzala geure pekatutik, eta eukaristionen bidez, bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Amen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, Aintza zeruetan jangoiko hari, eta bakean urrean haren gogoko gizonei, ainaundita zaito golako gorazu bedeinkatu azu, gore espesuri auspezagor eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztiduna, zure seme Jesukristoren igokundea garaipen gertatu da guretzat. Eta haren gorputzeko garenok ziur itxaroten dugu, gure burudenak duen aintza izango dugula gauk ere. Egizu, egi honek bete zaitzagula posez eta eskerronez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arragabizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movidos por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman dizaizula espirituaren jakinduria eta goiargia, bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen. Zein aberatza den fededunentzat, oinordekotzat prestatua duen aintza, eta zein handia den sinisten dugunon alde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi zuen jainkoak. Berau, hilen arte piztu eta zeruan bere eskuinaldean eserazi zuenean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusiago gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipa daiteken izen ororen gainetik. Jaunak ez da. Aleluya.
dio jaunak, nizuekin izango nauzue egunero, munduaren azken egunera arte. Jauna zorekin, Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Jauna kesana, Igokundearen jaia ospatzen dugu gaurko honetan elizan. Jesus piztu ondoren gure artean, apostoluen artean, 50 egunez egon oizen da. Gaur zerura igotzen da. Eta ez zerura igotzen da gugandik urrun bizi nahi dulako, gu alde batea utzi nahi gaitulako, gu astu nahi gaitulako, ez. Igotzen da misio batekin. Misio hori da Espiritu Santua bidaltzea. Jainko aitaren eta jainko semearen arteko harreman, maitasun harreman hori bidaltzen dugu, eskaintzen dugu gutako bakoitzari. Momentua dugu, gaurko honetan, geure burua ere hortarako prestatu ahal izateko. Kuriosoa da Jesusek nun biltzen ditun bere apostoluak. Galileako mendi batean biltzen ditu. Esaten du, Jerusalendik igoko naiz aitaren gana, baina zuek juntzaitezte Galilea. Galileatik Jerusalemera 200 kilometro daude, gutxi gora bera. Eta galdera da, si Jerusalemen igo behar balima dezu, zergaitik biltzen gaituzu Galilean 200 kilometrota, Jesus? Galilean azizalako dena. Hau da, geure bizitza ikusteko zen norabide duen, nora dijuen, eta ondo dijoan, joan behar gera geure hasiera, geure jangoikoarekiko egin genuen topaketa horren hasieran. Bertan hasi zan Jesus bere misioa, bere bizitza publikoa. Beraz, jakiteko nundi goaz, nora goazen eta geure bidea ondo egiten ari geran, ikusteko hasiera jun beharra daukagu, ez? Hori da, gauz importante bat, klabe importante bat jakiteko nun gauden. Olako momentu batean baitare, Jesus evangelioak esaten du, batzuk zalantzan zalantzan zeudela. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos dudaron. Eta Jesusek esaten die, begira, nei botere osoa eman zait, nahi dudana egiteko bai lurrean, bai zeruan. Ez daukazue motiborik zalantzan jartzeko. Akaso bildurra ere edukiko duzue, eta bildurra edukitzea zerbait normala da. Pablok ere bildurra zuen. Jesusekin topo eginda gero, jun behartzun, bere lagunetara, beraiekin hiltzen zituzten kristauoiei, esatea, ez, oain ni kristaua naiz, eta zuek ezagutu behar dezue Jesus, bildurra zuen. Eta baino zalantzaik ez zuen eduki hori egin beharra zuela, ez? Guk geure baitare, geure bizitzan bildurra eduki dezakegu, ez? Hainbat momentutan, ez? Baino zalantza gure jangoikoak maite gaitula eta inungo momentuan ez gaitula utziko, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ez gaude bakarrik. Orain, Jesus ez dugu ikusten agirian. 50 egun hauetan apostoluek ikusi zuten bezala, beraiekin bazkaldu, beraiekin otoitz egin, beraiekin bizi, orain beste era batera ikusi dezakegu. Maitasunean iskutatuta, bakean, karitatean, borondate honean, leku horietan ikusi dezakegu, pobretan ikusi dezakegu Jesus jangoikoaren ikutua, sakramentuetan. Horretxegatik gaur biltzen gera, sakramentua hartu ahal izateko. Hoiz eskatzen diogu gure jangoikoari, lagun gaitzala, inoiz geure fedea zalantzan ez edukitzen. Eta eman dezaigula indarra jakiteko bera dugula bidelagun, bera dugula jainko, bera dugula gu maite gaituna. Hoy celebramos la ascensión del Señor y lo celebramos también en la parroquia ofreciendo la unción de los enfermos. Esta unción, este sacramento que es el toque misericordioso de Dios para con todas las personas que están sufriendo, porque nos da el alivio de esos momentos en donde nos estamos sufriendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando recibimos la unción de enfermos se nos abre un paradigma diferente, que el fin no es el sufrir, el fin es una esperanza. La esperanza de que detrás del sufrimiento está Dios, que podemos ver más que el sufrimiento, que no nos quedemos en el sufrimiento. Y muchas veces nos quedamos en el sufrimiento y en la muerte. ¿Sí? Y el mayor sufrimiento no es pensar que vamos a morir, que muchas veces tenemos ese sufrimiento. Ya estoy envejeciendo y ya se acerca la muerte. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? El mayor sufrimiento no es la muerte, el mayor sufrimiento es vivir una vida sin sentido. Porque la persona que vive con sentido sabe que la muerte es algo pasajero, que lo importante no está en la muerte, sino que lo importante está detrás de lo que viene. Por eso nosotros ahora en la parroquia no os ofrecemos un sacramento de muerte, que muchas veces ha entendido eso, ¿no? La unción no, y yo no, que estoy bien, que quiero vivir. Muy bien, todos queremos vivir, todos queremos cumplir muchos años y ojalá el Señor nos conceda a venir todos con bastón aquí, con silla de ruedas, y sería la mejor parroquia porque esta es la que el Señor nos ha dado. Pero lo importante es que con esta unción no nos fijamos en la muerte, sino que hay una esperanza más detrás del sufrimiento, detrás
de la enfermedad, detrás de la muerte. Y la esperanza es Jesucristo que nos espera, tanto en el sufrimiento, en la enfermedad y en la muerte. Jesús es alivio, es curación y es salvación. Por eso ofrecemos este sacramento, no solo para los que estamos o están cerca de la muerte, que nadie sabemos, ¿no? Sino que para todas esas personas que estén pues, viviendo ese momento de sufrimiento interior, de dificultad, de enfermedad, pues yo os animo a que lo recibáis, si lo veis conveniente, y que el Señor, que es alivio, sea para vosotros alivio, consuelo, curación y salvación. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztionaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Orain, gaixoen oliaduraren sakramentua ospatuko dugu. Sakramentu hau zuzenduta dago gaixoetasunen bat bizi duten pertsona guztiei, izan nahi dutenentzat. Apaizak gaixoen oliadura ezarriko du. Bakoitzarentzat jainkoari eskatuz bakea, arintasuna eta itxaropena eman dizaiela bere egoeran. Ahora vamos a celebrar el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento está dirigido a todas aquellas personas que atraviesan una enfermedad, ya sea física, psicológica o espiritual, y desean recibir la gracia, el consuelo y la fortaleza del Señor. El sacerdote impondrá el óleo de los enfermos pidiendo por cada uno la ayuda de Dios para que les conceda paz, alivio y esperanza en su situación.
Egira dezaiegun Kristo gure apaiz nagusiari, eta eska dezaiegun lagun diezaigula zerutik gizakien aldeko beharretan. Kristok bere aintzaren erregea ulkitik lagun diezaiola munduaren erdian ari den Elizari. Eta lagun diezaien fededunei zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Eska dezaiogun jaunari. Jauna zuen maitasuna atestuko Cristo, que al ser elevado en la tierra prometió atraer a todos hacia Él, manifieste su nombre a quienes todavía no lo conocen. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna atestuko Kristok, bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez era guztietako minak nositzen dituzten guztiak. Eskat dezaiogun jaunari. Jauna zure maitasuna atestuko Cristo, que ha sido elevado al cielo, derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para que seamos verdaderos servidores en medio del mundo. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Apalki eskatzen dizugu jauna, sakrifizio hau zeure semearen igokunde aintzatxua ospatzen dugun egun honetan, egizu misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizibaizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zorekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskarrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri. Jesus jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta ariotzaren garailea, aingeruak arriturik, igo da gaur zeru goienetara. Jainkoak bere gizakien bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaunegin. Zerura doa, ez gure giza izate apaletik urruntzeko, baizik eta guri
itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal garenok, joango garela egunen batean, bera, gure burua, sartu den erreinura. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingori guztiek ere, horregatik dute beti eta beti, zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Jesus Mari Iriondo, Eulalia Alberdi, Miren Eizagirre eta Jose Ignacio Apestegi zeure zerbitzariak. Era berean izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Guillermo Gallego eta Carmen Davila zeure zerbitzariak.
Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Telmo, Agirre Azpiazu familian hildako zenide guztiek, Ángela, Consolación, Pilar, Miguel Ángel, Mari, Lolita, Sasketako Pilar, Handika baserriko Miren, eta hildako baserritar denak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarren gu guztiok betiko bizia eritsiz dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri Jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zeruetan zenara, zatu izan bedik zure izena, etorbedik zure etoa. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurugunutan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea elkarri. Amen.
Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Iznei, Señor, zure etxean zertzen. Benizazuiz bat eta zendatko ez. Kristo.
egin dezagun otoitz. Jainkoal guztidun beti erekoa, lur honetan bertan, zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu geure kristau gogoak jo dezala, geure izatea, zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra, abiso. Datorren astean, Mendekoste eguna ospatuko dugu Espiritu Santuaren etorrera. Larun batean, Mendekoste vigilia ospatuko dugu arratsaldeko 7:00. Igandean berriz 11:00 izango da mesa. El próximo domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El sábado celebraremos la vigilia de Pentecostés a las 7 de la tarde. El domingo, como siempre, nos reuniremos a las 11. Auna zurekin eta bedenkaz etzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaunen lagun bihar elkar ikusten dugu arratsalde, eta gabon bat izan dezazuela.